anak na sabat, bumakit ngem na lapsat, inis makit kimid mat, nagkibayo tuy kaunggak, nutila nga limet paudi, mamaginawaw sexy, at tawen santi 60, lungay na pailat makagargari. Bumakit nga agpaiso, nabisa pailat inababato, makaalino ti patong na, makabarugso pailat kinina. Agbabaketa, nunga agbabaketa, uray manoy uyawenta, ti damet rigna, ti marigna. Agbabaketa, nunga agbabaketa, di dangami na mutiganas, iti bakit akainayan-ayan. Pumatul iti bakit, kaskala agdat langit, awan sa pulem ti kinasam, itarakop nakit inage, iti bakit na sing-singbet, nabangbang luawan mintis, tauray nukuri bet-bet, awan sa pulem din na kinagaget. Nakelariro te kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, ni Paula akarumansa, nagpaiduma ti ganas na. Bakit? Agbabaketa, isut kunkunada kaniya, uray manoy uyawenda, ti damet rigna, ti marigna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, iti bakit akainayan-ayan. Babaketa, isut kunkunada kaniya, uray manoy uyawenda, ti damet rigna, ti marigna. Agbabaketa, yeah. Huh. Di pumatul, di bakit, kaskala agdat langit, awan sa pulem ti kinasamit, arakop nakit inage, ti bakit na sing-singbet, nabangbang luawan mintis, tauray nukuri bet-bet, awan sa pulem ti na kinagaget. Nakelariro te kunkunada, nga amoy lupa ti angot na, ni Bambi akarumansa, nagpaiduma ti ganas na yak. Agbabaketa, isut kunkunada kaniya, uray manoy uyawenta, ti damet rigna, ti marigna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, iti bakit akainayan-ayan. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, uray manoy uyawenta, ti damet rigna, ti marigna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, yeah.
morning sa ating lahat. And this next song is dedicated to Ma'am Erlinda Salvador, Ma'am Aida Dombrique Felipe, Ma'am Marlene Calaro Roark, Frank Kawiran, Loretta Ginto Nicolas, Ma'am Virgie Maranan Umawid, Leds Palanggoy, Ma'am Chambi Calabong, Sir Eduardo Ashuao, Ma'am Lolita Borja Manuel, Ma'am Lita Asuncion, Sir Ariel Paulo Tejada, Ma'am FJ Bagasol, Ma'am Florence Ganal and family, Ma'am Telma Asaret, and Ma'am Susan Dombrique. Amuyo kagayem ko, problema ti patong ko, tanagatel ang nakapudpudo, kaslarabong at imubo. Amuyo kagayem ko, problema ti patong ko, tanagatel ang nakapudpudo, kaslarabong at imubo. Kersang natay lang palalo, kudkudem ket lumalalo, pilawem apudo-pudo, agpapansin met tiluko, budo-budo-budo-budo, ti patong kuket na budo, ikiras-kiras kut semento, at kinikini akas lapato, budo-budo-budo-budo, kautek sa kuwital o bababangay pangato apkes ti budo-budo. Kasama sa tibada kantaan siya music DJ Nest, ayan, and of course ni Madam Susan and Aida Dombrique and Sir James Lumboy, ayan, hello po rin lahat. Amuyo gagayem ko, problema ti patong ko, tanagatel ang nakapudpudo, kaslarabong at imubo, kersang natay na palalo, kudkudem ket lumalalo, tilawem apudo-pudo, agpapansin met tiluko, budo-budo-budo-budo, ti patong ko ket na budo, kiras-kiras kut semento, at kini-kini akas lapato, budo-budo-budo-budo, kautek sa kuwital o pababangay pangato, apkes ti budo-budo, budo-budo-budo-budo, ti patong kuket na budo, ikiras-kiras kut semento, at kini-kini akas lapato, budo-budo-budo-budo, kautek sa kuwital o pababangay pangato, apkes ti budo-budo, kautek sa kuwital o apkes ti budo-budo, pababangay pangato, anak ti budo-budo. Ayan po ang budo-budo. Next song na po ay Bukel, Bukel. Tambo-tambo, nung nalabaga jay bukel, bugbugay ko. Nung nangisit jay bukel, takip kalbing. Nung kuret-ret jay bukel, okel, okel. Leko-leko nga naman. Nung natangken jay bukel, ayuk dayda. Nung nasilak jay bukel,
bukel kamatis dayta. Nung nakulog jay bukel ibong dayta. Nung nagkuti jay bukel sikog dayta. Hello, Ate Susan! Ay, Ma'am Susan, ang Aida. Madam Ma'am Brenda Marilu. Rico. Ayan, Madam Marilu. Ay, Sir James. And kay Ma'am Aaron. Hello. Thank you, DJ. Views me ti bukel-bukel. Correct. Ayan. Ni Madam Rita Regudo. No, puraw jay bukel. Ana. Itlog dayda. Torta, Brudi. Noon nalabaga jay bukel at daret taig na. Walang tupay tahong manenta. Noon nangis si jay bukel. Ana. Sir James dayda. Sir James, peace tayo! No kuretret jay bukel. Oh. Okel pambi. Hindi ka kunwari. Noon natangken jay bukel. Oh, ana. Bukel ni CJ. Ay, ang sakit ba't lagi din? Noon nasilap jay bukel. Oh. Kamatis dayta. Paborito ni Rudy. Noon nakulog jay bukel. Mm. Ibong dayta. Ay, buma talaga. Noon nakuti jay bukel. Sikog dayta. No buukan jay bukel. Ah, ano man Balot dayta. Favorite ko lang na. Noon nakuti jay bukel. Sikog dayta. Ayan, thank you so much. Tayo na mo din ang number one, bukel. Sumaro naman sumaro kanta ni kasamang Rudy. Biyag, tipala na, alumakay. Ayan. Ayan. Biyag ti lumakay ay narigat man launay. Nalakakamabango nasakit ti susuo. Agkutukot ti tutuod sa kruymi ni sarukod. Bagimit umapsot Emrog sumit naraso. Ipanagkunak ay narugso daytoy rikna. Daytoy abalbalay numingar maudatay. Dimet nga rod tumakder nga agin tataher. Nalupuy ket aglusloy. Narugsungen nakapoy. Katoy gayam itidyak ti lumakay. Ubing rikna pet ni ket lumukay. Anu sa kunti mangpitpit ken bumaket. Ipakapet pirik-pirik. Pidil-pidil pandeg basi. Ayan. Hello, Boss James. And of course, kay Ma'am Aida. And Ma'am Susan, di kakaway. Ayan. Kadagayan na po nga biboy ay tata. Ayan, di Aragop. Kun Salsaluyot. Maraming salamat. Ha?
No tiis bumi saanen ang magkadayo. Sumaya sa'y latang kumurukur tabatok mo. Naimbag langenen tanaturong to'y tamudo. Isut mangga mulo kaisut kayat ni bakit ko. Pinasakit unay ngayon kang panunuten. Napig sa belat aren ngentoy manok sumurenderen. Bayagra kelaso na dinadas ko at tinilmunen ngem awan latta. Di na kaya't kumayab kami. Iliwek ngag subliday di pigsa. Ag sublit taraki idi agkabanwaga. Tay di inuran oras nga agmamayat day tuirik na kayak pa'y timamin upat. Nuagwe na sa kurayak patpat na kayak timamin upat. Idi siyak tiyak kabanwag ngem itan talagaya. Pasigmetten akinamala. Bakit mo palpaliiwen na ka? Agsipot-sipot ka, manong nurumwar ka. Ni bakit mo baka surutin na ka? Ang mga nudim to amot pagtartarayam na masukon na ka narigatin man. Baka di tapong kokit puden na. Nasbangan na sa baliya putahe di kun kunana. Yung nagsasarap na iti barkada na at dalata may baba iti tungtungan dan kansyawan dan tay kadwada ngawan na ramit na kapoy kang lalaki na awan kapit na. Agsipot-sipot ka, nuwag babae ka, ni bakit mo pagpaliiwen na ka.
Manong nurumwarka Manong nurumwarka Ni bakit mo baka surutin na ka Amangan nudim to amot patar-tarayam na masukod na ka Narigatin manong baka datang ko kakipot din na Aksipot-sipot ka Sipot-sipot ka Luwag babae ka Luwag lalaki ka Ni bakit mo papaliiwen na ka Agsipot-sipot ka Manong nurumwarka Ni bakit mo baka surutin na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam na masukon na ka Narigatin manong baka day tako kong kitputen na Amangan Luwag babae ka Di bakit mo pabaliiwen na ka Agsipot-sipot ka Manong nurumwarka Ni bakit mo baka surutin na ka Ang mga nudim to amot pagtartarayang na masukon na ka Narigatin mo baka day tako bakit putin na Nudim to amot pagtartarayang na masukon na ka Narigatin mo baka day tako bakit putin na Hello. Ayan, thank you po. Ayan, kastamit din ni Madam Marilo Domingo and ni Madam Tessie Villanueva. Thank you so much, Madam. Hello Mama Perlita and Ma'am Nerissa. Ayan, kastamit kini Ma'am Errol Domingo. Okay. Dahil kasama ang Roditi mo ng soltada iti programa tayo po nga ararakop konsal saluyot. Good morning, good afternoon, and good evening kada aming sa pada iti amin nga viewers. Iti programa ararakop konsal saluyot. It's Yes. Friday kasama ang Rodi. Okay, alam wala, kada kay aming asapada na imbag meta po nga aldaw, na imbag malimi aming asapada, iti dayto yung programa nga awan pulos makaartap. Talaga. Ayan. Okay? Get, kada kay amin na po, siyempre, kadwak ni kasamang Ronald. Yes, kasama ang Rodi. And of course, iti ararakop singers, kadwami data. And Completos Ricados. panimat Ayan. ba to Ay, hindi. ni Apo Manager Chukoy Ayan, Rudy Corpus Jr. Ayan. So, karigiti amin, kahit talay palagi pa po, di kita nag-text ngayon muna, mabalin yung ti ag-text ulit.